Tay kang mola ka kalin kahat lo kahin. Gospel ngay lut na zalim. Kaman siya tay dingin ngente akatsiin gospel ngay lut na zalim. Kaman siya na dingin patin ko makataw niya. Tuni akin no pita imanuwa chief guest to gospel hindi. Hallelujah. Iti chief guest po chu kano welcome ka lo wa hile kahi kakin mo dili kita geli. Kawan ko golok mo bangahi igel ka wa hile Centenary ko imanuwa gospel ida. Letun tuni ahi imadzo si hethatalo leise na untalo ho ahi je hallelujah. No mahundu ito si gospel he. Katikim lalin ni katikim cakap gasin kete. Tumca kasi god hi banghin. Tagak tapok nong kung kawin. Prosi pai ila wa hundu hoto mi ngale guk tabang hige. Kaisa ngin dong heti ni. Hola adam itu te umnalai ko wa chu nga chu pangmola keng. Ati sin mi ho melui ho say na akaza ako nitun kalung sin asun yel kha ako menwa neo cha akaza kha ko na pangmola ho nam sumuwa pangmola chu Rosi pai missionary po chu nga chu patien tu gospel tu asay na dinga chu pangmola umlet gel se umlang kibot na kusunga aha pempa to kibot sa ahat mo ahil patin Thusei Taylor ding hi ama jong chu mi hat jong hi tel ponte ai wangin kusunga kibot ha pempa to ko do ba kibot sa hi tao dia nente kagin cak tu kasi dia tayo gospel tuju alu ding ko ni tao namangin tagaw tingin at sapa cho pantiin ahad sa tayo hallelujah gospel